Nanang kau solidad. Nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito, Nay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Tadyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadag kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Nging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulang. Ay, nagloko kaan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tumulang papanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti dayjay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kawa mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na pailaka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, sa ngagpampanunaw, jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti pa nagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo, makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain da dya kapsat yaw. Di pailaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Naguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito'y tao. Nabartag manan, tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yu kugtaran tata. Kaasi mo. Manghibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan kayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya dayta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangos. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw.
Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? Ato na yun. Ne, nangalaan manan iti kwarta. No kwarta lang ako. Nagado ti mabali na pagdiskitaran di ta. Nakumboya day ta. Anya, Awan to mga min pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw, sardengam kumaan, dagbartag. Kita man tayo suram, kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka, kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan dak ka din anang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ah, ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo na, no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo tin trabaho. Kaya maan ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Ah, ay, malangaro na. Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak Ay, ka. di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jai. Ah, Ha? na, apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadagmat. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwit na, na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin itong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabayinak kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan Arak ki dahin. Uri may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Mariaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ha? Ay na. Opay ngay pay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, may basilay ninom kaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na ti kabsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita. Ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamat tanak mo. Kart, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko, anak karpintiro, hindi kalman. Ay,
Agyaman naklata, Manong. Maragsakan na katandiyadal kan. Sana ka sa kanya. Ay, ano sandaway? Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kitay. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, Manong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, Manong. Kas-kastrag ko lang hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko, Manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayandan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko tisweldok. Ada nga min yung ornungak. Anyat your orno nga Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga magamot your urnungak, tatang. Ay anya mo your orno nga ngay ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pa'y lakada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni Manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tanak ko na nang agpaaramid ka no umag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pa kakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di Tayaman, di ka tuday. Napartek man na simbang pet, anak mo. Ay ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ni Jarubayan ay mangibabain. Nana. Agtay. Insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagadumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nang nabartaman to yung anak yan. Ay una yun ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukatan ako. At tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, no da mangayab kanya, nagtrabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Kwartayo kanitatang dayta swelda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, dayta ikan. Tapris ko dayta. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, waan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na,
Madanag anak lakay. Ah, Di mo laagawid din ni Ivan nga anak ta. di mo sa ganti pa nagawid na dya tao, tamang ibabay tumutlaang. Duray saanan nga gawawain. Hunay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Ah, Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwarta ta. bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama ka pasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan! Napartak ka! Makituro ka man nandito balayawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Ditulin niyo pa lang tisfil to. Alaag to. At pangigatang dita. Bakit? Aki materyales ka dagitain sangpud na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinang bayad ka dagijay. Anya, Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang silaing iti kabangibang a barangay. anya, Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? ay uwan nga raw. Ay kamaudyanan na, masiminton ti balay tayaw. Tadag! Tadag! Lumabas sa pay! Ha, Ah, ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana yung tagdagdarasak tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne, Tanan! Tatang! Ha, taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog, lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito. Mananinto no may alawas. Ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo. Apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay! Nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diyak. At tanang! Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kaiso na tinggatang ko materialis ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalayay. Ayos lang kanyak tata. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nauray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir-beng. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan di awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ta ikagumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Uy na lang.
Kuya, hindi mo tugbog tinyaw kapag silain. Uminom ka. Nasami day ka. Ay na, ay, agyaman manong lusyak. Imadumit gaya man tibungat nyo gyaw. Wain, tanagag mga bunga tinyog iti aropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw. Kain mangan itinyog. Yawid mo to tadaduman o di mo maibaos. Ay, kitwan amanaw. Ay, wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mo, o may ijay balay, tatangdanak ngaglapa. Agdalaws, kinaminun at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Inula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungaro di ka anakam ka bagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon, ante. Siya kon, taalaan niyo. Anya, Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dot na dayjay. anya. Isuasaklak tan titangdanan yung agbabaw ng tanagagatak mat, ante. Ayan ni Jay maaya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang cellphone lang teraramidan na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ako yugyo. Mabiit lang, ante, tayo naka-agrubwat niya. Ag-impa kay akmatan. He! Salaki! Unay matdag ito nga ason! He! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng. Adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek. May papan iti anya dia tangay. Kwa. Aw, kurain. Dumadon ka. Sumrek ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaga na iti merienda. Tapag merienda ni kurain. Uwan, ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kurain. Angam ag merienda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababae, nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan ni ti spaghetti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga ay anyat kayat yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta ialaan kayo. Nagswerte mat data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palot-putak ni Auntie Helen. No kasta. Ado ti umay umut-utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga noawan pagbayad da balasang kaw. ala, apay nga itultulok yo, ante. Awan Gunda wayanda kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulataan o da kwartada. Narigat mo't no persaum ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin unay, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang nyo matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid hakman, tayo nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay.
Tapno at na pagmarkit mo nga agawid. Kanday tinay, nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Ta sayang lang no saan ama ibaws. Adu unay nga may balasang ka. Sige nga rod, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagijay. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagijay. Yawid mo ninjol. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba no adya, isako kamin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumuid na kita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya. Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. Nangalam ka na kita babadaw kas kada sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama na kita. Intad na Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded dapay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Ngam, hanyo ibagbaga ka ni ante nga ilakok Taba ka anak to ikanan. Manahilang! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni ante. Apay, anyat masapol mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo na latang tigagarak tayong baga ako ni Di Kalman. Umay, samat umutang di ato yung nga tao. Grabe mat dagito yung nga tao. Basta ag pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Hindi ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurukuro guys. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato. Makatulong ak metlatan o kayat ka. Nulakit di tada Malaksay no awan. Ay kayo makidi na. Ay, sige nga Rab. Jagbayagan tagpailak pay. Agyaman naman na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga agbayan. Ay kat bayadan ng tumutla kano. Inton malako na yebakan na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan ay busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay. Nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay. Kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kain. Ado nga min anak da apagad-adalon da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyag dan tulata inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Ada niyan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan Tanabiting ki din tayo utang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw ti una kabayadan. Kunak to payakat. Basta maala ni antik ti pensyon na, daman na umay umutang. Ay awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Aw. Diyan magunggundawayan. At Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo na nga utang yung asa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante,
Siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Anya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay ti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumpurme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay, Oray kumano at dagbayad ka dagiti utang na. Tay supay lati alaam kaanakan. kat mabalin yung matisoda nga si ngayran, ante. Ay namabainak kaanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damo. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isuda, ante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta Angel? Isu nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, siga magayam. Sumrak ka Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayag singiri ti utang yo. Ha? Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapoy ti kapapanunot na kadagi di pautang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwid kayo mat nga agbayad. Ha? Kwa. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang me. Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, idi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kaysama na. Ngam kinapuno na kastao na nga pungtot na no ada di balayda. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga mabalin ka di nga agbayad kanta. Kailangan na antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Pakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. kaano nga agswildo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagswildo na. Tay sunto ti umay ko. Tapno hanak nga sumanuble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga'y manong amboy. Ayan di bayad mo nga. Kat ne, kasapulan na ni antik ti kwarta. Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga raw din. Di mo pa lang, itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga roday. Nagbayad mo ni manong amboy, ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad ka no gayam ni manang kureng into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to iti bulbuludam kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpat nga package yo. Ay wen, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasangay ikaw. Taiwaras ko nga itag kadagiti awanan akaruba. Ay na! Ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo na, ante. Ngam kasto nga talaga ti panagsasaok. Prangkaak. At least ibagbugak ti pudno nga riknak. Kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod kaanakan. Nay, nagadumanan nga isang pumababada, anak ka. Ay uwan tatang. Ilakok dagitoy. Iso ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya, Auntie Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabaling ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil diya kakabsat ko nga handa nga kutkuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate da amin kanyak. Diyak kayat nga agkupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado tatang dandang aglako.
Kasanaw ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldaw. Ay, saan pa lang, ante? Saan nga balita ka anakandak mat? Uray mabayag sa akto makabayad. Ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagiti saan yung akabkabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiyaw utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko'y tilako kaya pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan ni ante tatay ito'y balay na. Ako ko sa kami dagiti badbad ito'y bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagiti nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak. Iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Ala kamin. Ilakok dagitoy. Itad nan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mang ala. Kabagyak mat. Anday ta, naisako kami nan. Inak ilang mga ijarwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni ante inton sumangpat. Umuli ako ni iti alad. Tai puruwak ko dagitoy nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kumusta kan, Angel kaanakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground ngamin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwan nga ron, ante. Anong sana balay ka anakan, tanatarimaan ng dayjay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, amuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan na kay di naramid ko, ante. Ala, agpaimbag ka kaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka naun. Inawat ko manan na tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko, nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony, ah. Ay, nagadun ti inintad da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwan ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apa kasikuran nyo amin na makita yun, nanang. Agulimag kay kadilang. Di kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nagluko kan. Dakil ti kadbangak amakibiyang kan ka. Taanak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka ah. Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Sino ngay? Jak amo Sweetheart mo't tinawag na. Kan agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mon. Apay nga ikat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang nito ni Jay Baro a cellphone na. Anya?
Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar aramid day dya, Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day dya lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Iso atila at atapan yung. Agin innay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaeng. Di mo paggigiddanon. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinobiyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga. Papeles ko nga agabrod, ha? Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnawanan ti sersermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katandaak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak ammo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripara iti tunggal maysa, da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom ni Tony a panawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay timang itulod kan ka. Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak tagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Diyak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tin nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh.
Nay, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Dayjay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngami imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod, ah? Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya, ah? Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen nun. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa niti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din tanaira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone. Once a month lang di pa nagselfon ko. Anya. Grabe mataytan. Adda na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho ak manon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat latatiri daw may parakan ka. Agyamanak, nana. Aywan, adayin sangpat ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. Naamukla ko maakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla ko man tinangalakin ko na. Ay kayat na ay jay, tanasingput ka. Sayang, agsapsapo lang kitagbali na babaonen ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawidan, tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak, nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsi ka no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kasta ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo.
Kasaritam to ano umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat ngagbalin ababaunin na taga-playak. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan ditoy. Wen Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Wen nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga agrigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali ta damat kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may sa parikot. Ta binawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Adda sa lamagi, Jeref. Dahil ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay na ex mo? In black kun Jack kayata ng kasarita day jay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko. In black kun. Ala, sana bale. Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kanikan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jack kayat tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan.
Di kay ka di madanagan ta na simpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala, makaamu ka itibiyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagakan ka. Kat kumustan nito ni anak ko. Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti dayja a babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga road day di akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen Yung mga rodan, tayo pawit ko ni di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. mabit lang nga rod, Luis. Daytoy. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Wen nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kung ti panangyaltar mo to kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng niading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet-met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyok. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas tangarod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lati turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpatat.
Tony. Sige nga, Rod. Kat agyaman ta inayat na klina. Ti amo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 titawan mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango ije baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay nanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni manang linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. Adda nga min binangon da ang negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyo ko manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop me ni Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan ko na tinakaginasat mo. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bagay tay, ang sukat kan. Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. The same. Napanan di asawa mo nga Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y lapumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tay, mabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan.
Maulaw ako itibusin ka. Remor kay samot kadalisay di kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man, di bagyaw. Ha, impasyar na kami man, di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kuan, nag-shopping kami. Hindi kuan, nang restaurant kami. Hindi kuan, nag-shopping kami malain. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagais. Kamayatan iti amin amayat. Diyak na ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat ijay ka anakamon. Tanabakitan lang arod abalasangan. Nagkutong kan nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Ay! Anya mo dagi ngayon bagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mat. Ulbud ka mat alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so ijay kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pau it as a money. Ilay bagbagam mat. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbay ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rood, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Huwag nga ron yung sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplete tayo, iso nagnagna tayo. Kan budget mila amin akin kinan tayo. Nainot siguro met aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas jay bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out.
Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kas ti ang klase ti panagbiag nanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan at trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan magkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ron ti planom ngay. Kasla kaya't kundi agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ka. Ay, ala, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timpurtid ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko itila ito. Dadadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo da pa'y nga ron ay, no dadahil da ito, no saan? Diyak ibagbaga Nay, itala ang makita ka nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matyad na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwadang agnanaad. Ay masapol nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkalabalay da. Uwan kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ni Lisa bumakmutay. Ay wan baron napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit di anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dulyaris mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo
Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dyan anak tayo dyan, brood. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin ala kay asawa iti foreigner ngay, no di da ikan iti kwarta. Diyan ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka nung arod ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kinkas la prinsesa Jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon di asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arurin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kayat ti maboring. Tila aramida kun dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno adagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito'y tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan di ta abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kayat apagtrabahoan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumaba man ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswam kit dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Si Sophie Manawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo, nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan lumakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kunti agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya? Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maburing
Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no aga pa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama ngamin unay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso. Nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho. Tapno adda kumamot kwarta. Nung di namot kayat. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka di tapagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ruditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga ron, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayon tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imaturo. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturo ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija abroad. Na-stress launay. Kasta nga tagag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi ngam linapdam. Anya nga ita. Kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasamakin ko ana. Kanayo na mga men nga ibaga idi nga gawid. Ngam linaplapdam. Anya nga ita. Isabasol mo dahi taoy. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta. Tapnagimbag. Kasimot. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit?